O informaciji u vezi sa zahtjevima koje je općinska uprava Teslić uputila prema Vladi Republike Srpske i ministarstvima, ja ću apostrofirati jednu koja se najčešće pominje u ovom dokumentu, a to je zahtjev za asfaltiranje regionalnog puta Teslić-Gornja Šnjegotina. Kao što vidimo, u 2019. godini u planu javnih nabavki puteva Republike Srpske bilo je predviđeno asfaltiranje regionalnog puta Teslić-Banja Luka preko Gornje Šnjegotine u dužini od 4 km. To je spajanje Gornje Šnjegotine sa Teslićem. Ali do realizacije nikad nije došlo usprkos planiranim sredstvima. Da bi opština Teslić zatim 2020. 2021. 2. 3. 4. slala dopis i uvijek dobijala isti odgovor da nema sredstava. Ove godine u planu javnih nabavki na portalu puteva je izrada glavnog projekta za izgradnju mosta. A koliko znam, prošle godine je bila neka priča da će se izgraditi most, pa mi nije jasno kako je mogla biti priča ako nije bilo ni projekta. Znači, lagali ste narod kao i obično. Doduše i 2022. godine u planu javnih nabavki nije bilo asfaltiranja puta, pa je urađen neki kilometar puta prema Šnjegotini, a urađen je tako, pa ne daj Bože nikom. Znači, na kilometar puta zbog najobičnija dva cjevasta propusta napravljena su dva prekida iz razloga zato što tada nije bilo vremena, moralo se to završiti pred izbore, da se uzmu glasovi, da se narodu zamažu oči. Ono što je najgore i godinu i pol nakon toga, evo to možete provjeriti bilo kada, ta dionica puta nema nijedan metar urađenog odvodnog kanala, nema nijedan metar uređene kosine, nema nijedan metar ivičnjaka. Znači, znamo svi tamo gdje ne može biti izrađen otvoreni kanal, postavljaju se ivičnjaci, a iza ivičnjaka idu drenažne cijevi, drenaža za odvodnju eventualnih voda. Također nema urađenog metra bankine. I što je najgore, imate dobar dio puta na kome tehnički neće biti moguće napraviti bankinu, pošto nema širine, tada je bilo bitno samo da se prođe. Znači, to da se nekada kada dođe na red, da taj dionica puta dobije upotrebnu dozvolu, vjerovatno tada će se morati taj asfalt rušiti pa zakopavati stepenice, pa da bi bilo moguće izvesti bankinu.